omukorogu gutebekanisiibwe ebitongore ebirikorera omu settlement egi kandi aho n'abantu bajya mu settlement egi twireine ekizibu cy'ibura ry'amaizi okumara obwire buringwa. And that is where it calls for effort for everybody, including partners, government, every community, the persons that we serve. Settlement ya Rwamwanja eine empungi kuruga mu Rwanda, Democratic Republic of Congo, Sudani hamwe n'ahandi kandi abantu bajya ngo nibakorese byagana abinji bihiremwe endwara zitari zimwe na zimwe. nka nyowe nakoze rero nayo kusifame emirundi mingi nitutambura mu bicweka nitwegesa abantu babuze ngeri bakozesa amaizi konka waza kushanga umwe nakugambira tinyowe nintakayi aha kidiba amaizi nigo bakunywa nigo bakogesa oshanga abana nibarwara buri izoba umwana n'uburya ushanga inende zimbire tokumanye kirimu ninga so shanga buri sha umwana ino mushija umwana nashesheshagama ebintu kebi. Amuchu Opio Stella omukugu ombyamagara g'abantu kandi orukora n'ekitongore kya Oxfam najyangu ibura ry'amaizi riteganise empungi hamwe n'abatura abandi omu KAMWENGE. Like schools and health facilities where there are maybe deliveries, mother deliveries, where there are operations, but because the water is not sufficient, so sometimes you find that institutions they are also affected because they may not receive the required amount daily. Etakuba nikiyamba abantu abo munari nikitiyamba no kugira ngo nayikondo bakazongeramu narishi tapu zikeyongera kugira ngo enshonga ege. RDC kandi obirari omugenyi mukuru ayihanangiriza empungi okurekeraho kucekereza eby'obuhangwa omu myanya ei barikuhangariramu. Nabisanti n'obutungire kuriya nankakongo habwo rutaro tubasa kugira urundi rutaro hano yari Rwamwanja n'izindi settlements batakomira by'obuhangwa akaby'obuhangwa n'ikigambo cyo kwerinda by'obuhangwa n'ikigambo cyo by'amagara so mbahiga nandi kubahiga kugira ngo mbijuse bakomeye nanka mfunjo bakomeye nanka bari kubahinga emiti kandi batakayomye emigira muno bayikire hehe aho bari kuhinga. Gasha kwa Anthony Atwini.